miarsa mekatah genah wisata ring Kabupaten Gianyar, pemekasnya ni Ubud, pacang kedadosang genah sani kerauhin delegasi KTT G20. Kapolsek Kompol I Gusti Ngurah Yudhistira, anutin seselah sani maosang. Pengamanan silih tunggil genah ketincapang inggih punika Museum Arma, Jalan Raya Pengosekan, Mas Kecamatan Ubud. Museum Arma sampun kejantanang pina kesilih tunggil genah seni pacang kerauhin oleh delegasi G20. Kapolsek Ubud ngewadarang paikatan saking Museum Arma, taler sampun mapidabdat inggian untuk nyanggre wiadin saking bages sarana miwa prasarana penyokong nyane. Kompol Yudhistira mausang, ring sejeroning pengupaya nyokong tu nyuksesang parikrama G20 ring Pulau Bali, personel Polsek Ubud Polres Gianyar sampun ngelaksanayang patroli dialogis untuk ngulengang genah wisata ring wewidangan Ubud. Dianan punika utsau inucap taler kesiagayang yaning kepanggih delegasi G20 permangkin jaging rawen objek-objek wisata ring Ubud. Wirnaya Bali Pos nguningayang.